Nexia 2 2010-жылкы объем 1,5 275 000 сом суратабыз. Свети жакшы, кыргызстанский номер. Урматтуу көрүүчүлөр, фура көргөнү келдик. Фураларды көрсөк. Бұл жақта фуралар бар екен. Так, фуралардың басын көрөлчү. Қанчадан? Так. Бұл фураның басын көрөлчү қана. $32,000 дейді қо. Жаман қымбат қой. Мына фураныкі номерін жазбаптыр. Мерседес. Белая машина. 630 000 дейді ға. Қымбат. Матис. Российский номер. Свети крашеный екен. Череги жоқ. 4 эшиктүү. 170 000 сом. Объем 0,8 2008 жылкы. Лада 21.08 2001 жылкы 120 000 сом. 2 эшиктүү. Свети жакшы свет, приятный свет. Алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Mazda. Mazda satılат. Porter eкен. Машина базарда машиналарды көріп атабыз. О, мынау Мерседес өзінше необычный екен цветі. Крашеный. Крокодил выходка. О, крутой КМБ дейді.
Mercedes-Benz maşinasını görölük. Mercedes-Benz. Sizden nesi жақшы? Басын görölük, басын. Өзіңер көрдіңер. Номер жақшы екен, крутой. 08. Daha bir машина. Sizin состояние жақшы екен. Крашенный екен, крашенный. Краска беріліптер. Так, состояниесі жақсы екен. Assalamu alaikum, hürmetli görüşler. Mercedes Cabriolet Smart deydi. Görelçi. Kişineke maşina eken ek adamdık. Neme evi? Benzin da. Otomat. O. Ek adamdık eken ha. Chevrolet satılad. Avtomat 4.9 deydi. Chevrolet Matiz. Çık. Chevrolet Matiz duruyor. Qancha ötasiz buni? Qancha beresiz? 420 da otam 400 görüm. Жылы qaysi bunun? 2008. Номеріңізді айтып қойыңыз. Родной краска. Оны қағазын барып қарсаңыз. Қағазында. Өте көріп алыңыздар. Assalamu alaikum, hürmetli görüşler. Мындай кинодағыдай машиналарды satılad 33 миңден. Hurmatlı görüşler. Biz bugün fura көргөнү келдик. Furalar көп. Баларын көрөлүчү. Например, мини фура, литовский номер. Өзүңүздөр көрүп атасыздар баларын. Кыска экен булар, борттор кыска. Азыр дальше барабыз чоң борттор менен фураларга. Hurmatlı görüşler. Fura көргөнү келдик. Furalardı görsek. Bu жақта furalar varken. Так, furaların baсын көрөлчү. Qanchadan? Так. Bu furanın baсын көрөлчү гана $32.000 deydi go. Bля, çaman kumat koy. Na furanqı nomerini жазмаптыр. Hurmatlı görüşler. Fura tir alğanı geldik. Көргөнү келдик. Көрөлчү, басын. 33 автомат deydi. Басын көрүп атасыздар.
Mexanika 22 550 ming. Машиналар. Кыргыз номерлер. Аябай жүк ташый турган машиналар. Договорный. Машиналар көп бул жакта. Мындай барлы грузовой. Даже скорый помощь сатылат. Таң каласың го. Сапок 92 жылкы. Менден бир жаш чоң экен. Басын көрүп койгула. Грузовой. Артында 2 дөңгөлөгү бар экен. Бул жакта да бир Mercedes, арты борту бар. Машиналар көп бул жакта. Мындай необычная машина. Крыльчы. Анчанчылкы. Жаман чоң машина. Перевалдан өтсө керек, Mercedes. Жалаң Mercedes. Булар европейский номерлер. Машина көп. Байкасак, Литванын машиналары договорный. Номерлерин жазып коюшкан. Чалсаңыздар болот. Машиналар көп, литовский экен, жалаң. Буларды кандай оформление кылат? Белорусский номер. Даже скорый помощь сатат трое. Мындай техникалар бар экен. Европанын машиналары. Бүт европейский. Оны көрсөк, артында борту бар. Артында борту бар. Бүт Дания, Литва. Сол жактан келген машиналар. Буларды кантип сатат эми? Таможня. Остановка алыш керек, да өзүн өткөрүш керек. Mercedes. Porter сыяктуу экен да. Матиздер. Шул видеону көргүлө. Assalamu alaikum көрүүчүлөр. Мына Матиздерди көрүп атабыз. Өзүңөр көрдүңөр. Состоянияларын, ахвалдарын чалыңыздар. Стримди көрсөңүздөр. Көрүп атасыздар. Ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Состояниясы жакшы. Достор, Матиз Механика 2001 жылкы 08. Басын көрөлүк. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Состояниясы жакшы. Чалыңыздар. Assalamu alaikum, да бир Матиз 2007 жылкы
Nömerini koşatayım sizlerge. Şu nömerlerge çalыңızlar. Volkswagen. Basın görürük. Özünüzler görüyorsunuzlar. No maşinan bayqaylık. Subaru Forester. Basın özünüzler görüyorsunuzlar. Toyota gaz, benzin. Basın görülük. Görüyorsunuzlar özünüz bağların. Estima'nın жаңысы екен. Alphardқа ұқсас кеткен. 2006 жылғы. $135.000 сом сұратыптыр. Тұралы, $135.000. Estima 2-4 көбіш әтті бұл. $135.000 сомға арзан ғой, Mercedes. Белая машина. 630.000 дейді ғой. Қымбат.